de 40 kilos. Todo va para las fronteras con Venezuela. Officially, this private cargo plane is making a legitimate flight from Bogotá. No, luz verde con la puerta. Vamos. Mucho cuidado, hermano. And these people are a lot more low-key. They are operating, behind the scenes. They're corrupting, politicians, not only in Colombia, but abroad as well. They're expanding quite well into Brazil. And what's interesting about Clan del Golfo is that they developed their own kind of security companies. Clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chawa du sang ber kalan buk chawani. Ole tun chuma chuan tunai kanram chunga til thleng isu mila new si sang te ron por chual kan tum vel adorania ama sain he channel tlom taka video ka ti chove te min clear saka min ngai lut sak tu inom ti ka hriat hian kalome ema mi mol mai kan yawangin mani char chuangai thule la fa tur cheu eng ma kan nei lo thin eroin in la ka in thlashun na satak min siam fo thinani kan ram hian kong sangin pathian mal somna kan dong mal mola thule hlalama miril tak te ziak mi thiam rol fel tak te min pe in mal somna chiar sen lawin min vura chu mi te zar zo chuan voini thleng hian keini channel po hi akal ve theita alonia pathian hi wa thaem ti hi kan thupui ber alonita ani tin keini kara thule hlangotai chuan til thui jok clear chunga ziak mi tenan je sa chiar sak lawalwang rol pal thei ven nan le zoram mi pui tam takten chiar lawa ko jung pui manga an keu kan palpo athu tala an lo ngai thla ve thei nan ti in ngai ngam takin ti hian video kan lo siamani ole tuna chuan o ka hriat thi RUATFELA nu o ani zo fa te tan ral khel dar ri e ti thu pui manga herman chong thu jiang ai nom tak mai kan ngai kha anga post masalama video kan lo siam to kha kan en let chuan RUATFELA nuin rui hlo le atol rotu house thar thut te dongnan social media platform a hrui khat wanin ding tlatang u o zoram mangai tu thalai te u heilo ram dang kan nei silowa ti thu pui mangin thungai nom tak mai aron chua to a chu tuna kan share tur hian aron thlop tlat don ani mele tuna ilo ngai kha ang Mizozinga India Ambassador High Commissioner Masaber Puke Silal Vunga Zik Puipa Khan Voi Katsu Colombia Rama Ambassador ni Laya Thilom Dan Min Srila Avrap Thak Em Kan Mangai Mizoram Ahichuan Thleng Velul Su Se Atialom Colombia Rama Chuan Ruihlawa Sum Don Rugna Anku Akhir That Lawa Wangin Drug Smuggling Kal Tanga In La Hausa Ten Kotlang Le Ramro Relna Din Munpoi Mo Ansela Kotlang le sarkara na poimo le sum don na zong po an monopolize veka sum nei tlem jok minaran ti tan thil ti har ema chuan mi hosa le mirathei kar ati zau tiela atopa mirathei beidong thin rim chuan sinai lek mailo chu ma chuan tur an nei ve talawani sum nei tlem jok minaran ti tan thil ti har ema chuan mi hosa le mirathei kar ati zau tiela atopa mirathei beidong thin rim chuan sinai lek mailo chu ma chuan tur an nei ve talawani leftist guerrilla groups, right-wing paramilitaries and organised crime groups has killed hundreds of thousands of people, saw tens of thousands kidnapped and millions displaced. A 2016 peace deal with the country's largest rebel group was a major milestone, but did not mark an end to violence in the country, as splinter factions and other groups continued the fight. But in 2022, Colombia elected Gustavo Petro, himself a former guerrilla fighter, as the country's first leftist president, having campaigned on a promise to pursue a policy of satisfaction over agreements. Hetiang din munading an niawangin an ramaral muang lo ema an rorel tu de chuan an sahimnan an mani veng tupa ngai police te baka an mirin ngam security ka tan an roi bela chu po chu ladu tok lovin wi sathiam rol an lain ventir ta chewa thu athum motin an veng ani chu
ruihlo thil ti theina wangin anrama thalai tenun ahim lowa khotlang nun ahlim lowa anram hruai tu tenun ral tria kholai en leng chuangam lowa inti hlimandu po in anram thlo chu asanin ramdanga an hosakna anwa enjoy ringot mai thinani Colombia le Mexico ramte ang din huna kantluk lu ve hi pulal vung khana hlau hle thina theito pa chan kho ve po duwa nima sila ma alak ve ma in minlo boral santa ani rest in peace kan hriatlan thewangin ruihlo draksian kanram nga fak thalai te nasatakin minsuwa samsaka mipui kan mang anga theyang to ka kan han dole ve chung po in azwal zo pui veilen hlo ti ang mai ania nima sila ibeidong lowang u kumin sang ni somni panga hian hrin chu anei don tatinalang kumin sang ni somni panga chu kan home minister fingfel takmai puke sap danga kai hruai hnuaya kan police te chuan ruihlo chu azuar tu le aphur tu motor te chopin anman ta zung mai le thalai te hmangai tu kan Mizoram police te hian ruihlo hi anman satlia ta haulo mai Khovela nuchui thiam bera anlo soitrin Scotlandiat police ang bokin ngoi rengin drugstore rutu te nu hi an chuya rinlain ruihlo sumdong tu te hian an nu an thup thiama nima sila kan police te hian thiam takin an chui zela tuna chuan abupui zeli somli an chui thleng chanta e heti lai takmai hian social media tangin o alo chuaka chuo chuan ruihlo le atol rutu hosa tharthut te donan social media platform a hrui khat vuanin iding tatang u zoram mangai tu thalai te u helo ramdang kan nei silowa ti in mipui te min lo awa chuo chu nu thanem ngai social activist RUATFELA nu piwan ram chuang o ani a mel enin atlom na a RUATFELA nu changrel asuangai lo ole khati zong kha puhermana thujia kan ngai thlak thei chu ania a tha in ngai tu na ti thui khop maya thli tu lengai thatu te po in khong itakin comment section lama puhermana thujiak chungchang a hian kan ngai dan te minlo se le liam tura kan han ngai chewa kan be sei bok chewani a ole adot le tan chuan kuli konveng khang branch we metina thu chua toite non siam hi kan ngai thlazokanga hi chu atlang pui kan threto thowa soi fi talawila kan share zung donani Central Weme Malangna in kan branch member Hmaituam chunga kutthlak tu te heng an hnuai mi te pakhatna Robert Arlal du saka kumsomni pakhat son of Arlal zidinga mission veng khang panina lalrem siama kolni kumsomni pakhat son of lalun sanga mission veng pathumna lalrin moy kumsomni son of lalthuliana Bethlehem veng khang palina Vanal pek lua kumsomni pakhat son of pi lai kunga tlang nuam vengthar pangana Emmanuel lalien sanga son of G thanga tlang nuam aizol voin khan kulikon police ten anman kimta a heng misualte man kimani theinana Central Weme OB tele CC mai baka branch rangin min troyom na le kan branch thawangin hauna kulikon vengthang branch Weme chuan lom thu kan soi tak mewe ole tiang khan kulikon vengthang branch Weme te chuanin thu chuan ron siamania kulikon vengthang branch Weme secretary ISD a mi puite hian ngun taka ngai tu na kan sen a hun tak mewani ti kha shrebok taila thaome ole khati zong kha ni mai ta sela thlir tu le ngai thatu zong ten khong itakin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te mino Thailand sakle liam tur chewin in khong ina karon ngen chewa tin like comment share te khong itakin mino ti sakzel tur chewin in khong ina karon ngen bok chewa in mi du sakna kalome ema du sakle ve cheu ka cha khop mai ka du sakle ve theile cheu chu pathianin malsom vek chura seti hinia kong tin renga ele barin zon na ko ate in hathona kong tin renga pathianin in ma ruai se veng cheu sila ompui tat cheu sila malsom cheu bok chura seti in du sakna kalhan tak me chewani min la subscribe lo te poina min subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen tak me bok ani e